Kini ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli du Elma Arwar kimat bakongsan jong ka khubor ka sarkar ka ban ya ka thong ban pilki ya kinurap kari India ong Narendra Modi menteri lamba du kari India Badha ka yen kasari Supreme Court badi ban pilki kamno ya ka National Action Plan chwa ka mo tarik unay lor Tiet katalat kampo yang kari hadu sana jang pilih kikor nari benda ke jing tokit ke babanya bat ke bestet ya ki kambat bor bat sedang ke jing kendu jong sipai BSF bat BGB hak headquarter jong ke BSF Tripura Frontier hak agar telah ke khubor ke babanya menteri yang badu jong kari India Narendra Modi ulang bag sarkar ke jong ke danya ke thong ban penkiu ya kinongrem Modi haba ajing keren hak rally jong kinongrem ke balong ha Shah Jahanpur ha Uttar Pradesh ulang bag sarkar ni kelasin bun kirai naga benda kinongrep bat kunjuru ya kinongrep bat humpai umuri ulah pentipu bak sokar ni kelapin kiu hadu aspa nyop sentingka si kuntal ya upai kabalong hadu prapo nak sispa ya kacang penipai susu uli menteri lang badu kari ulah pentipu bak sokar ni kan penheru ya kasalan sini hadu sispa nak sispa bat syaru ban salan sini sabari kabalong hadu aku waktu ke sini bat lemba kini kejilya jong sokar ni kikor kena sini kinumla ban aidau ban siya ke area jong upai hak por kapamyang Kayeng kasiri bakri du jong kari ke Supreme Court kalabakha ya ke All India Institute of Medical Science AIMS badi bentuk kamno ya ke National Action Plan khenang banyada ya ke jingkiu jong kinang di drop bian hakari ki bakin thup lang ya ki kena school bat kini ke jimbakha jong ke Supreme Court ban bentuk kamno ya ke National Action Plan ke benlong haswa ke nyotari unai lor minta usnem kini ke ben balakri da Chief Justice ke Supreme Court Udivak Mishra kalakrensa how additional Solicitor General Umanida Singh ubalami khmat ya ke sokar ni bagi yang kasiri Supreme Court kanum laksu ban penjalan ya ke por lakalong ya ke sokar ni ya ke AIMS hak ban pendidikan ya ke National Action Plan nomor kini kalong kakam bakal ki jongkari Katungat kampo yung jongkari kalati hadu sana jatli kikor kibanyarap ya ke jintokit batbor baja kabaon IP semana ki police station jongkari na kabentaban penstet ya ke jintokit ya ke kambat bor katkum ke juyut hu da ke head officer jongka women and child development bayamenta kimpa swa marsantli ya kini kikor sya ki police station bala sujit napang bat ki sarkar jelapat ki dei ban nosen lang ha ban thi su ya kini kikor katalong khubor ke yathudu bamanla uwe ukor layo lang sisat ki testut lambat ki bilor bat ki shongdor hadu aspa na laispa tingkam kamentri beripet ya tangat jongka women and child development Maneka Gandhi kalakentu ya ki sarkar jela jongkari baki nyarap lang ya sarkar pedang harapan thiet ya kini kikor bat asya menang ki police station ka khubor ke uthu babaru ki jela kelas no ya ya kini bat kamtam e ka sarkar harina kala menjuru hayang dorbar ban thiet ya kini kikor Kaflim Asmis kaba akateng Zoy Zobote Dhimalite kabare kaflim shapang kikena kiba in haga jingsha leben bat kibla yu ya kijingsi habaro kiliang onsepu i USA haga ni kasing thoding kani kaflim Zoy Zobote Dhimalite kade kaflim balashin na kajingja bashisha balaman hi daw director kani kaflim ubidiyut Kotoki bat kinong simbenta ni kitim shop kipuram haka ni kaflim kilam Victor Banerjee Dipanita Sharma Nakul Ved Navid Aslam Nipan Goswami bat Nikomo Burwa ya kini kaflim on polite Hasini Grand Cinema Fremont California haka alfino terik mentau unai bat Hasinun Grand New Jersey haka lai terik unai lar bat kini kalong kasing kaban ningkong ba on polite ya kaflim Asimis hari USA ya kini kaflim la produce ni pinni dake Indian Stories kabde kawai ni kinong pinni film Paunam Mumbai but ki co-producer kilong ka Kotuki Dove Creative Production but ukarma sana creates ubasa US ka State Food Safety Authority jong Jilla Nagaland lambat kilokhot jong ka Dimapur Chamber of Commerce and Industries bat kan Naga Council of Dimapur kila penlong ya kajing tokit ya kidukan deso Dimapur bat kilalap hadu sana jang kilo kiso kidai kiso kibla shipin jubor na kidawain katkum katulong khubor balayolum kani kakin hon food and safety balayalam da commissioner jong ka Nagaland Food Safety uhimatu zimuni kilalap babun kicai so kun kiso ping kiso pomegranate kiso watermelon lambat kiso saw gidi kibla shipin jubor da kidawai bat kamtan e da kapapadam ya kini kiso haka karban kani ka karbat kini ka bajupin kam hakikar khanas nasti bat welding bat kani ka jimpun kam ban pin ya kiso da kapapadam haka karbat kede ka pelapengken ya ka
and Food Safety Standard Prohibition and Regulation on Sales Regulation arja khatway uhimatu lakran chai ru bakinong de kimla ban ong bakin tip AA but lakran chai ru babaro kinong de so kidi ban bu bat bu enti ya baro kikin don jong ka food and safety law namar kami kalong ka kamyap ka kam im jong ki pai ba namar pai ba uthiet bet ya unu so klam de tip ya ka jing thok jing shukor jong kinong de so kani gade ko all India radio shillong bolam shipi ya khubor ka jini kandu jong kisipai khappo jong kari India but Bangladesh kata kisipai Border Security Force BSF but kisipai Border Guard Bangladesh BGB ka South ni ka balas dang himundas ni haga headquarter jong BSF Tripura Frontier ha agartala banyakran yaki kam khappo ya kani ka jini lang jong kini kisipai khappo jong kini ka atli kiri layalam da ki Inspector General jong ka Tripura kachar bak Meghalaya nakalang kisipai BSF but nakalang kisipai BGB layalam da ki Region Commander jong ka Chittagong bat Suhil katkum ka jini thu da ki he sipai BSF kani ka jini lang kalong nakabenta ka jini tray lang bat ka jini thu jumut ha padan kini ki akin hun jong ki sipai khappo ha kani ka jini lang on kran hu ya ka jini sungan ba ya ka jini kier ya ki khappo ha ki katu kat ni ki jaka ha ka ba kini ki akin hun jong ki sipai khappo kilakwa ya ka jini jo jong ka jini kier ya ki khappo so ha kani ka jini lang kini kran hu ya ki kam khayi to kham ya ki drop bi an ba ka dawai jer ho ka bala sakhin bi an ka ba jurung shari Bangladesh ka balong pat ka jilma ya ki khon sama jong kini boro atli kiri ka sinjuk kisipos nong jong katasku kabahap hajilang constituency jong karibay district kila penpau ya kajinso dunyaw ya kajinsa iban hakaroy kapar nabi ba Meghalaya kalayo la ka jong kajala haba penpau ya kajinso diyaw halor kajingbam simkhiya ka sarkar jala panpek lang ya kanikathan ka sinjuk kisipos nong jong katasku kalapnong ya kajinmag jurip ya kikam jong sarkar haki South League nong mina kasinsa jan jong katiyo baladen hakani kajinjurip kani kasinjuk jong kisipos nong kalalap ya ki officer sarkar ki basyusa kongreng hadi minta krenda pentrikam ki bat kunjuru ke jinsni palat kisurok kabakta apa ya kalai kawan jong kinong song kani ke jakam kani ka sinjuk kisipos nong kalalap ru ya ka health sub center ke badan hatasku bat ke jingkian ba punya so ya ka sinong umphai ki ki atli jingtai jong ka sarkar ki ba umpat la pendap hadu minta so kani ka sinjuk kalarai ru bantho sya ka sarkar jingna ba kan siang surok dong ya ka surok mau tamur kabade ru ka sinong ke badan jing ya ka jak khaput hapadang kejala Assam bat kejala Meghalaya Uway ukhna ubadang sipos nom kekerta ubana kesinong light lausmai kebadan marjan bat kesinong mauthau pura kabaha papo Southwest Khasi District ulasa bat ha boarding electric hadin bulakta yau transformer ubadan ha kini kesinong katkum kejinit hu jong SP ke Southwest Khasi uba HG lindo kini kejinja kala jahinin kesini ha ba ulu ukhna ubakta yau transformer jong kan rekulai KVA substation ubadan light lausmai ha ba ulu ukhna ulaya bahsen ya kamet ulu ukhna lakit semokunat community health center banle ya ke postmortem hagasin ke belungkong ka Gomati District Police Administration ka OTPC lembat ke Udaipur Press Club kelapendong ya ka Lake City Run program ha Udaipur ha Gomati District Tripura himin kesini kani ka program ka longru ka awareness program lemba ke jumare hakinan kumba ka Udaipur ka dek jaka kebadan yakinan ke papaungan kum ka Jagannath dighi ka Kalyan Sagar ka Amar Sagar ka Dhani Sagar lembat ki wei kinan bakani ka program Lake City Run ka dek program awareness ka bakin tui ki pai ba bakin sumar yakinan ki dalam pat jimin toy jong upai bahi Ramesh Reddy IPS supnan police jong ka Gomati District Tripura ang badi pulang bunya kum kini ki awareness program na ka benta ki pai ba kato ka khubor kalakot ka blawan sipli na station jong ka all India radio station but sakin ya pol ni so bat ka railway station na ka benta ka khubor hakin hindi ha ka por prabji bat ka khubor hakin phaleng ha ka por prashpawa